تکوشینا هفپار، مدنی فرحو، ترور و آنارشیا بلوکا فاشیست دکاره به تکوشینا هفپار تک بچه. هشمندی، حقوق، دموکراسی، اخلاق، نرخین انسانی، راستی ددوی تفنگدنه. نجات پرستیا اتحاد و تراقیه وک سالین 1915 رادیکال بویه. دو دیمین 100 سالا کوماری ده دستلاتداریا AKP و MHP دخوازه روحی مساکی ملی ببدن بگه. میرات زدین اتحاد و تراقیه به دستین چتین تندرو ین سلفی و چتین که به دستین خو آوا کرنه و ناوی ارتشا نتوی یا سوریه اوسو لوان کرنه اریشی بغدا و در دورین وی کرن. اردوان که دما اریشن چتین داعشی ین نسر کوبانه ده گوت امی لمزگفتا اموی نمیج بکن وان خونان دبینه. بالکش اردوان جروجا چتین داعشی درکتنه هولی و حتی ایرو لسر ناوین کومن چته داخوه. وان وکه لشکرین خود بینه دما اریشان دکنجی خون و خیالین خود دینه زمین. جخوا دمکه گوت او چته کووای ملیانه. آنگو هزین مین نتوینه. لی دردورین وی لی هلاتن و گوتن. وی گوتنه بکار نینه. اف کم تروریستن هاتنه را گهاندن. ایمجی توانبار بکن. وی جیجاره کدن او گوتن ندکر. بشتره کمک چتهیان ابناوی اوسوی آواکر. بریا ویجی کما تفگرا نوردین زنگی، عنیا آزادیا نتوی، جیش الإزه، انصار الإسلام، انصار التوحید، جیش الناصر، جیش الأحرار، فهلق الشام، سوار الشام، سکور الشام، احرار الشام و توگاین ترکستانی آواکرن. ایرو جیف کومین چته دبن سیوانا هتشده اریشاندکن. اریشا چتهین سلفی و اصوی پلانا دویمین دولتا ترکیه. ام هنکی و بیجن. فرمانداری گشتی ارتشا بجایی ترکیه سلچوک بایراکتار ده جوتمهی چو هرمی. تفاقا چتهیان آواکر. بشتره اودیا هفبش اپراسیون آواکر کو او اوده لبن سیوانا میت آتر کاردگه. جبو ویجی اریشا چتهیان نه سپریز بو. جبر کو بریان ها اردوان و رایدارین دستلاتداری گوتن کو اویل دیجی باکور و روشلات سوریه و سوریه اپراسیون بدن دست بکرن. لروسیا و امریکا لدیجی اپراسیون درکتن. ترکیه لبند هالبجارتنین امریکای راوستیا و هیوین خواه به ترامپ و گریدان. پشت سرکتنا ترامپ یک شکستین کو پیشی بلزگینی او پیروز کر اردوغان بور. هیویا اردوغان او بکو ترامپ هزین امریکا جی سوریه باش و بکشینه و او د جی وان ده لسوریه بجیه ببن. لبجارتنین ترامپ این وزیران هیوین دولتا ترک و اردوان تک برن. اردوان هوارا خود گیهاند پوتین و خواست به بشار اسد را بیجم هف. گوت اف هف دیتن دکاره وک سردانا مالباتی جی پیکوره. لیچه نبو. لو ما اردوان جی پوتین عنری و پلانا دویامین پیکانی. آنگو سیاست اختاپوت امیرات زدهین دوشیرمه جارکدن ندالیان تلکتویلیه ده دالیه شر لیستک ده کدولابان ده درکت هولی. فیلوزوف جهوب برناند هنری لوی که ده شر بانگلادشی ده روشنمگرید کر، ده شر بوسنای ده چافدری کر، ده شر افغانستانی ده لدیجی طالبان جیه کرد ده بیجه. بناوی نتو پارزیه هم دیروک ده کشتن هم روایی ده تونه کرن. جروجا دولتا انقره هاتیا آوا کرن و حتی ایرو جبو کشتنا دیروکا گلان و قرکرنا گلان کاردکه. یا بالکش اوه کو خودی راستمالین مزن بازرگان و بانکرین ده ترکیه جی ده خزمتا نتو پرستیه دنه. دولتا انقره نجبو گله. گل جبو دولته هیه. زانستین نه ترکیه جی جبلی گوتنا متیه پسنداری یا دستلاتداری تشتکی بزاد ناکن. ده دمکه که دستلاتداری AKP MHP به دوی گوری پیرخوا آوید تور و بختی ریبر عبدالله اوجلان بی توپولوژیه که سیاستا بو همواری شاردرین گل خبس کرن، قیوم تاین کرن و ده همان دمه ده اریشین چتهین سلفی دان دست بکرن. اریشین چتهین خسب کرنا شاردرین گل و قرکرنا سیاسی خستن ریزا دویمین. دوباره ببیجم جیهانه هی فاشیزم دوشیرمه ناس نکریه. بلکه فاشیزم لخش و حساب هزین گلوبالته. جبرکو سیاست لیبرال جبلی برجواندیان تشتکی دن نابینه. نرخین مروایی اخلاق فلان و بیوانان ناس ناکه. لو ما میراد زدین دوشیرمه جالیه که و سیاست ابو کالمون دمشینن جالیه که دن و سیاست درو بگوتنا اوروپاییان سیاست دوبلکس بکارتینن. اف سیاستا تجاوزکاریا کجریه. تجاوزکاریا کجری اخلاق جواک تندکه
û civakê di nava xwe de êrişkar dike. Di pergala dewşîrmeyan da îslah terbiyeya jiyana maddî û manawî nîne. İslaha maddî dest bi hêz û şêlandina siyasî ye, aliyê manewî jî kuştina zanista entelektüelî ye. Di aliyê dinyewî de dewlet, di aliyê axretî de dîsa dewlet heye. Pirs, di vê pêvajoyê de gelo bangên aştiyê dê çi qas bikaribin pêk bin? Pirs didu, eger banga aştiyê dikin, eger Abdullah Öcalan vedixwînin parlamentoyê, gelo dê rêyeke çawa vekin? Rêvekirin hêsane, serokê İYİ Partiyê Musawetê ji navê xwe dûr bang li Erdogan kir ku hêz û mafê xwe yê efûya ji bo Öcalan bikarbîne. Banga Musavat Dervişoğlu jî gevxwarina li Erdogan e. Ji ber ku li Tirkiyeyê normên demokrasî û hiqûqê nînin, desthilatdarî nikare bi cesareta fermana tanzîmatê jî hereket bike. Weke di pêvajoya aştiyê de bi siyasetek dupleks, riyakarî mutabaqata Dolmabahçe ji holê rakirin. Îro jî bi êrişa çeteyên Selefî banga aştî û çareseriyê têk birin. Prof, akademisyen û nivîskarên Tirk jî nikarin bi cesareta dîroksan Bernard Lewis ku 4 milên Kurdistanê anîn cemhev û nexşeya Kurdistanê xêz kir hereket bikin. Newêrin behsa daxwazên Kurdan jî bikin. Newêrin bibêjin Kurd parçekirina 4 dewletên tempon naxwazin. Lê di nava sînorên wan dewletan da statûyekê dixwazin. Na, di nijadperestiya dubleks de her kiryara desthilatdariya faşîst mübah dibînin. A civakan terorîze dikin. Bêguman, di vê serdemê de bar dikeve ser milên Kurdan. Helbestkarê Firosoyî Paul Eluard dibêje, eger hûn aştiyê dixwazin, şerê sivîl bikin. Ango divê Kurd şerê sivîl dijwar bikin. Em çi qas bibêjin ku desthilatdariya despot ketiye pêvajoya têkçûnê jî, ew bi şerê qirêj ê pirhelî temenê xwe dirêj dike. Beriya êrişa çeteyên Selefî, zanyar, rojnameger û akademisyenên alîgirên Erdogan jî mikur dihatin ku têk diçe. Lê piştî êrişa çeteyên Selefî tevan zimanê xwe guhertin. Beriya niha yek ji alîgirê Erdogan û parêzvanê dîroka fermî Profesör Doktor Alican Mustafa jî mikur hat û got. Dev ji naveroka pexşanan berdin. Em li ser rastnivîsa hevokên akademisyanan radewestin. Di tiştên tên nivîsandin de ne rastî û ne rêkûpekî heye. Têkçûna aliyê herî xurt de hişmendiya dewlet û desthilatdariyê dirinde ye. Ev desthilatdarî bi xeyalên emperyal ên Osmanî tevdigere. Em çi qas bibêjin ku ev desthilatdarî asoyên tarî yên li pêşiya dewleta Enqereyê bêhtir tarî dike, xêr nake. Lingên gotinên me li hewa dimînin. AKP MHP dixwaze destûrnameya sala 1924 amade bike û rêistiya Erdogan a heta mirinê mîsoger bike. Şêwirmendê Erdogan Mehmet Uçum ev armanca Erdogan aşkere kir. Em bi xetên stûr dibêjin. Zext û zora bi destê dewlet û desthilatdariyê bi normên tunekirina fizyolojîk, antropolojîk, sosyolojîk, psikolojîk, dîrokî, aborî, çandî û siyasî dewam dikin. Tenê dimîne tekoşîna ketkar, karker, xwendekar, jin, muxalefet û gel. Hege tifaqeke pirrengî derkeve holê dê bikaribe teror û anarşiya bloka faşîst têk bibe.